Ndatekereza nkomeje ko ubutaha umukino nk'uyu tutazawukina kubera ko twasabye federasiyo na Rwanda Premier League tubabwira ko abakinnyi bacu hafi ya bose bari mu gisibo cya Ramadhan, none baduhaye gukina saa 9 z'amanywa. Ntabwo ari ubumuntu, bagomba kubyumva ko aba bakinnyi ntacyo bemerewe kunywa, nibarya nta nubwo baryama. Ni gute twakina umupira? Ntabwo ari ubumuntu rwose. Umukino ukurikira niba nawo ari saa 9 z'amanywa ntabwo tuzitabira. Reka turebe ikigiye gukorwa kubera ko ibi nta bumuntu burimo. Barabizi ko ikipe yacu abenshi n'aba Islam kandi tugomba kubyubaha. Turasaba ko twakina nijoro. Nimwumbaza ibyerekeye umukino, ikipe yanjye iramutse ikinnye nijoro abe saa 2 saa 3 abe saa 4 twatsinda ikipe iyo ari yo yose. Reka ibi birenge umupira ahubwo bibe igikorwa cy'ubumuntu. Yes, uwo ni umutoza rero wa Al Hilal Omdurman, bakaba bamwita Laurentiou Regi-Campbell. Ni amagambo yatangaje nyuma y'umukino yanganyijemo na ekipe ya Rayon Sport. Nayo rero magambo yatangaje avuga ko nibongera gushyira umukino wabo isaa 9 z'amanywa batazigera bawukina. Icyo mbaza ni afite ishingiro cyangwa arimo aririza? Byaba tugendeye kuri ibi byaba bivuze ko rero umukino Al Hilal ifitanye na Mukura Victory Sport, byaba bivuze ko uyu mukino utazakinwa. Nyamara abo ku ruhande rwa Mukura bavuga ko biteguye ikipe neza, bavuga ko bagomba kuyitsinda bakayiha isomo rya ruhago. Mwibutsa ko Mukura ari imwe mu makipe hano mu Rwanda akina umupira uryoheye amaso. Reka dutegereze rero turebe ese uyu mukino uzaba cyangwa koko nkuko uyu Regi-Campbell yabitangaje ntabwo bazigera bitabira uyu mukino ubahuza na ekipe ya Mukura. Ni journée rero ya 22 ya Rwanda Premier League. Iyi journée rero ikaba iri buze gutangira kuri uyu wa gatanu. Al-Merreikh ikina na Gasogi United ku isaha y'isa 6 n'igice. APR FC izaba ikina na Gorilla FC ku isaha y'isa 9 n'igice. Mu gihe ku wa gatandatu 28 Rutsiro FC igomba kuzaba icakirana na Marine FC, ndetse AS Muhanga ikazakira Police FC. Undi mukino ku wa gatandatu nanone ni Musanze FC izakira igomba kuzakina na Rayon Sport. Indi mikino kwa gatandatu nanone Kiyovu Sport ikazakira Gicumbi, mu gihe nkuko na uyu mukino na ugarutseho Mukura Victory Sport igomba kuzaba ikinana na Al Hilal. Reka twitegere rero tutegereze turebe niba uyu mukino uzaba. Musaba